Ai matsonga machangani vatukilwa Davula Zowana mita kwa ndini lawa ni kome psychology psych kama hivi semani ifanta se comme psychology lawa so swali kumeka ile UJ at Bloemfontein campus kuna komanani Batsonga se komo slewa lawa osle inhlamsela ku why you itwa ngari Tsonga swikike Joshua ndani Matsonga kufika la Mazulu mangafika kona ifika la Maxhosa mangafika kona yini lesikuka kumari sha blog tani Matsonga no silesinga kwe blog ene Matsonga ina machanganele kaya eleka ka support loko tibaku isapotana tena ndana ina machanganele kaya naloko kurina event pela maround timachida ibafakela kufasana mina fana ne kwala UJ nyama wanibona chimisi so matanga ka hina ita tshama ka iselele ndawuta switala hikwala ka support ya mina ayina matimba kufanisana na Mazulu na Masuthu lomona kusati festival da Mazulu ina kusati festival da rixaka lerin'wana stadium tshama switele cause vanhu lava a va hlawuli namuntlha hi lava loyiwani ku laveka loyi and then festival da vona famba loyiwani va sala va yisela va suka as a team so hina machangana hi na nklinga yo loko va tshamini va kha va negotiate hi ti-festival ta vona ku na ku i kumeka n'wana a ku lexi ya psychology xi nga tekiwi ivi i kuma ku the owner wa event loyi a fambisaka event cause a nga tivi nchumu so boha a yingisela lava n'wi byelaku psychology a nga tekiwa a nga laveki ka event so loko mo tshika sweswo n'wina mi rosta ti-event mi kumeka ka mi rosta ti-event ku fanisana na vanhu va le Durban mi rosta ti-event ku fanisana na vanhu va tinxaka letin'wana leswi ti ngisaka swona a ti khetakheti ti teka ririmi hinkwaro ku ndliwa ntirho hosi na ku mpfuka a hi ngo sweswi mi nga swi vula na switwini timhaka ta khomana tanihi Vatsonga se mirini titlambi leti ta rahana n'weyi a ni tivi ku na n'wina ni nga ninisa hi kona va kha mi endlela bindzu va kha mi huha leswi swi va swi ri personal kumbe njhani cause hina vaseketeri hi swi endla ku loko se vona psychology vula ya SFM va xikotela no leswiya swo rahaniwa as a titlambi a hi rahani ko va ku kumeka ndlozi ra munhu ri kumeka kha ri vona swin'wana ka munhu un'wana mara hina as an artist a tshama hansi a hlangana ku wa vanhu lava wa ntlambi ya Xitsonga ni nga ta ku a nga hlamulana na psychology mina ni hlamula na n'wana n'wana khoma loko yi bini a hi support so leswi swo rahana mina vayingiseli na n'wina van'wana vanhu n'wini vakulu mi nga tonge ti le ku gembaneni na tshangeni kasi no na tshangeni leriya ku va na problem ya swiporo swa hina swi hambananile marito ya munhu loko a nghena studio ku na swo tala leswi swi hleketaka leswi yena a swi endla ku hi ndlela ya yena ku ngoma yi kota ku nandziha ana mkumozi mazona interview leyi no fana ya hatlisa ku se hi la ku nghena ka psychology se hi hlamuleni swa Vutsonga mi vona question leyi nga hlamula yo sungula katsakatse swo tala hi nga langutela yini ka psychology phela se hi khale no msako hi kona machikele kaya na vo mabebesa hinkwenu psycho wa humesa hi November la ni ta ku na album leyi nga ta kumeka hi kha yi tika ku ya hi mina na mihleketa ya mina mara a lo timela ngoma vona no va na ndlala hi khale ni nga se humesa ni teke nkarhi wo leha ni nga se humesa so ni na energy ngopfu ni na tingoma ta ku hlaya leti ti nga ka mihleketa ya mina lero ni na swin'wana swa vo 26 song leti nga ndzeni ka michini so a na swi tivi hi tihi ka tingoma leti nga laha se fela kusala psychology ya na kusala psychology November psychology ta kumeka ri kona hi November okay xivutiso xo hetelela tifoma ra timhangu mo hetelela psychology tirha na mali loko ku ri ku na psychology loko ku ri ku na munhu loyi psychology va na ku na yena musi wa Xitsonga va vula na vona ku hi mina na luye hi a tivana ka pameni ya sweswiwana leyi landzelaka ku tirha na mali psychology mutivi ku sukisela ka nchumu na sweswiwani matwanana kumbe vuxaka bya vona a bya ha ri na matimba ku fana na le masungulweni ya mina ni tumisa hi Joyce Mbali na tshemba u ka music wa Changani munhu loyi a nga leta ku ni tumba i Bojo wa va munhu un'wana loyi a nga heta ku va na psychology endla ka Joyce Mbali hi yena a nga heta ku va na psychology and then Bojo na sweswi nga teka as a buti wa mina na Bojo na loko ni ka ni nga humesi ni japajapa a ku na lexi nga ku hlanganiseni ka mina na Bojo kumbexani ku holova mina a Xirimbani se no va n'wana wa ka Xirimbani the way ni hanya ku vona na bosi ya mina so mina ni ta swi veka ndlela ya so wa va
ma famous kwava munhu loyi ni phikizanaka na yena ka industry mina xin'wana na xin'wana lexi nga kona loko ri bini na ku support loko ri awupark a ni nge ku support ku fanisa na hit ende hit ya caciwa a marito ma hetelela lama psychology a lavaka ku wa nyiketa vaseketeri va yena cause i khale va rindzelini va nga heli timbilu lexi nga byelaka vaseketeri va mina mi nga dlayiwi hi tolo buluvesi ya humesa hi november kwala a xikarhi ka november buluvesi ta yi kha yi lahlela tinsimu ta le pitori laha ni tirhaka na west post ni tirhaka na bojoji ribale ni tirhaka na prince nakan ni tirhaka na vo samson ni tirhaka na vakokwani majakbomba na vo general k na vo brace hi tele ngopfu laha studio lexi so studio lexi ya niwe xi nga tali vona i same like i Durban wise leswi a yi tirhisa vona ku sunguleni so valandzeli va hina mi nga tshembi hela ntamu hina n'wina nga mbuyelini hayi